Hato pimut banto ikan need exam mentau senam ke Emmanuel Coaching Academy ke ajeng hikai nak bentar kitu ki papen kre ya kan need exam. Ni penbiang ya ki materials ki sample papers bat kiwe de. Bantuk company phone hakini ki number ni 1 meet office. Akubor ka basngaw tonight kalong bagi kana school ka Minken Christian High Secondary School Barambong Riboy District kilayo bagin bat ya kadan ka balay haga jinglate pan mikmat ya laga jonggari siya limpong ilakay ka balati bikagum ka second edition Indo-French Football Tournament ka balalong hanong ba Paris France na do ka arpsa do ka arp na trek mandaw bunay kalinti ya kani ka kunhun ilakay ka Minken haga ni limpong kalong pakalasang swada ka jingjop sa ya ka kunhun ilakay jum ka Greekney FC ka balong the South League ki goal haga ba u Alista thank you lalam khamat ya kan hun ban thap out goal pati ki goal ki basa la thap do me ban lam den ti mashring paru Frankie Dakar ya ka karan ka bring kong bat ka ba ana ni limpong ilaka la patika da Vasals FC patkas Sarceles FC ka kun hun kalala pakanya lekai bha compare what haba kalaha pakanya aireng pat ki team ki baklain penban wan apreng gajing tunju borba ki khna kila IT shisha met pat min sim ka ba la plong ki bakinyo ban bat ya ka kadan ka balai kalong ka karwo de ko WhatsApp message ko la pha da ko chong kani ka kanhon uba bobi al long bet ubde UFC A license ubde ru ha ko por u district sports officer jongkari boy district